মুঠতে আমার এটাই আহ্বান, আদিবাসী হলেও এই অঞ্চলৰে মানুহ, বড়ো হলেও এই অঞ্চলৰে মানুহ, শান্তি বজাই ৰাখক। আমি সেইটোৱে আপিল কৰিছোঁ। সকলে এই অঞ্চলৰে মানুহ, কোনো বাহিৰৰ মানুহ নহয়। আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব। डाइरेक्ट मेन पॉइंटआव फैखाबाय आं बाथ्राखौ बांद्राय गिदिं गिदा बुंलिया। जोंनि दानि बिटिसिनि CEM मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि सोरखारा जों बर' हारिनि सोरखार नङा, बे सोरखारा गुबुन हारिनिसो सोरखार। दिनै क'क्राझार कारिगावआव जितु मोनसे दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि सोमजिनाय जाथाय, बे जाथायनि सायाव ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंफैबायना, ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंफैदों, बेफोरबायदि बाथ्राखौ सानोब्ला एसे मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला दिनै बर' हारिया फिन आरोबाव खनसेबाव अलखदाव गोलैबावबाय। बिटिसि बाखिनि रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोनखौ थांखिनानै बुंदों, जों बयबो साननांगौनि सम जाबाय, बिजिरनांगौनि सम जाबाय। दिनैनि दिनाव, दिनैनि थारिखआव बिटिसि बायदिया हाग्रामा महिलारि मोनबायदिनि आखायाव दं। बे जोंनि गासैनिबो बिटिसि बाखिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव खोथा। बेनिखायनो आं बारंबार बुंगासिनो दं आरो दिनैबो बुंगोन, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि सोरखारा बर' हारिनि थाखाय नङा, बर' हारिनि थाखाय सानग्रा, बर' हारिखौ जौगाहोग्रा सोरखार नङा। दिनै गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय गावनि जाथिखौ गादबनानैब्लाबो गुबुन हारिखौसो गोजौ फारसे दिखांगासिनो दं। मा बुंदों नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलां। কক্ৰাঝাৰৰ ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াতে ভুল বুজাবুজি হৈছে। ইয়াত কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে সোমাই পেলাই যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে এইটো এডভান্টেজ ল'ব বিচাৰিছে বা গণ্ডগোল কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো আমি কেতিয়াও এনকাৰেজ নকৰিম। মুঠতে আমাৰ এটাই আহ্বান, আদিবাসী হলেও এই অঞ্চলৰে মানুহ, বড়ো হলেও এই অঞ্চলৰে মানুহ, শান্তি বজাই ৰাখক। আমি সেইটোৱে আপিল কৰিছোঁ। সকলে এই অঞ্চলৰে মানুহ, কোনো বাহিৰৰ মানুহ নহয়। আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব, সারা জীৱন ইয়াতে থাকিব লাগিব, ইয়াতে কাম কৰি খাব লাগিব, একেলগে থাকিব লাগিব। ইয়াত কোনোবা ৰাজনীতি দলৰ এনকাৰেজটো লৈ পেলাই গণ্ডগোলটো বেছি কৰিব নালাগে। মোৰ এটাই আহ্বান। আছে আছে ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্টি সোমাইছে, এইকাৰণে এইবিলাক ঘটনা হৈছে, নহলে এনেকুৱা নহলে হয়। ঘটনা নাই, ইয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা নলোৱা প্ৰশাসনৰ হাতত। আমাৰ হাতত প্ৰশাসন নাই, প্ৰশাসনৰ হাতত আছে। প্ৰশাসনে দায়িত্ব ল'ব, এই চিটুৱেশ্যনটো যেনেকৈ হ'লে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে।